Alright kabisa, twongeye kubaha ikaze ku kibuga KMC Stadium Kinondoni Municipal Stadium Council, aho ikipe ya APR Football Club igiye kwicacana n'ikipe ya Red Arrows mu gihugu cya Zambia. Murabona abakinnyi ko bari gusohoka mu rwambariro. Rero ikipe ya APR Football Club bambaye imyeru n'imikara kabisa, imipira y'imikara ndetse n'amakabutura y'umweru, mu gihe Red Arrows nkuko mubyumva kari amacumi y'imituku, rero bakaba bambaye imyenda yabo y'umutuku. Reka turebe Mamadusi iri zina muryandike mu bitabo by'abafana b'ikipe APR. Mamadusi Chamekapo Richmond Rampti abwira Mamadusi ati amafaranga twaguzwe ntabwo dukwiriye kuyapfusha ubusa. Shimisha abanyarwanda, muterekera ku isahane. Maze undi nawe aravuga ati ibi biryo umpaye reka mbirye. Tereka mu izamu. APR FC kimwe, Red Arrows kimwe. Aya atase Ruboneko arashoto kona ikipe APR, kona ikipe APR, kona ikipe APR. Bari wonye minota 5 turi mu nyongera kugira ngo turebe niba yongera ko nabayicongamo, ariko muzamu Charles Karumba arawufata. Katamondo kuri Dawudi ari wakururanye. Yusufu Dawudi Katamondo, Charles Karumba ifite abafana benshi hano. Mbabonye neza igitego cyo kwishyura kigiyemo. Stade yose ise ihaguruka yose. Kufa ikipe APR, ikosa rikorewe Tuyisenge Arsene, Attention. Reka turembe kipe ya Red Arrows. Umupira cyangwa kwa Ruboneka gana muri kona. Ruboneka ariko pira utera nabi bigarukira, uragenda urengana uteka meza muri Red Arrows. Attention. Penalty kipe ya Red Arrows rero. Penalty kipe ya Red Arrows kuri munota 8. Bamuteretse